là-bas. Nga bori wo hibani. Orga sabu. Orga ansa kaban. Orga nyoti. Aine bere hunde dia hon. O shikal barka damir koshe. Igane bismillahir rahmanir rahim. O kani dia urgukal la kal gaga gabe en goy berino wonnati gawo mawo aga dunya kulla manafo 2012 autorité boba nanka fatta gawar may ka cindi alfagi bonkoy ni nda korezi way ndari han fo la buda ganda président de transfert ga faji kare anene hay fo gongal kalora ala zaro han fo kala gawe fatta ina la bo habu nel fitina mo katunge bon za han ngano bani cindaga ye kadanda kayna malira gawa alfagay bonko ni ndangay conseiller population mo jeune nda femme o fondo gui ndirkane o hirgo mashalang irko kate me wati wano kate irwe kukanga gora karavati andi na drapo en gidjay ga handi ni bor boba en fatta me wanno ma fatta handi wanne warshi kalwar autorité ma yekate woshe subaho ine ga borishi gouverneur ndanga bori kangonera commandant de cercle les préfets les sous-préfets le gouverneur ngati labo bonkoyno président de la transition ngado gora goner ngay ishine re kala warshi manti war barane ngay shede ngay barane za she war gone nda wannan ka shini shikawo me hannin kishine waro e gone o donc labo war wananda in kanto gawa labu nasari mane en melting pot gawa hunde no ma kanti labo sonda mali hinna wananda mali hinna mali zai kulwane songai bori gara fulangai gara bambari gara larabai gara surgu bori gara garase gara belli gara duboro dumi kulkan warga baga go gawar bori kulwana gawo bor ku shamai ka bisa bor ko ira gonna nga bonkoy non do ngalil mami me woshi gangi labo mali zai kulwane daga kanda warga labo mai ngana barkun kan ka bama ko warga no labo am goro labo za labo mali gouvernement hina wanan donc ay gaba war ma hasaka chardi gawe ze kul kangara way ari borbere zankay dumay kul war kul ma chardi waral barga ngor wala bor labo kul kala fitina go da boy ze ga candi ga chardi labo shi ha go jin donc cande andar fitina kul kan ko labo ma dabari to warga ban mais pour que ma ben wannan kashin di warga ne security da barkan na gawa bore hawo cinta haya kan ga janga go warga hu imane mana security wadin bandaga iga kaka hay cinde kulal so de ma gawa mero ne sebari haka gawo fonda acibe wala bore ngone kan go nga 1993 kanera ay ne warshin da boroti prison cinu warga ba mate warshi ani borine ne kanti gawo lab zanga fonda ani she kilo marjano ine kilo zangu kanda wi anti gawo sevayo kilo marjano akoy man zangiddu ani she gawo sevari gawo han forati ina hanu hariyana 1986 ani she don da barka ka ne warshi kan bafo manate labor da bor kunni manane tarino gawo borigi makane tarino hayo wadi ka bor janga ngar ngadi ngado ko re bori nanga yasi fora boro duma wo hankalla gore shina goro ngar nga bay kam futa kara en shibori maniga handin bor kucha nga jar ndan ne kinti shenda kango war gawo bori handin isi se bari gawo fonda haro me ho zar warsi mer kanga ba bori mo banga kurci shalang amna ne président mo gawo se bari tengash akan shi kan ne riga bar mu fama shi
yanka cindi a shinda bani gawo bari gawo alfagi gawo population girawi kulnum kukala bari go gararo kan bari nati nda gawo izi kango diaspora kere go Ghana Côte d'Ivoire Benin Niger Makka ganda kulla gararo kinati ndai ko anya ngano katego warjini ga kayo damanti wodum bar dame ci haka tanga boro donc il est présent au chez ay ga baya ko gawo bari fondu bi manti gawo hinna de ni ne gawo region kul region jena kunno gawo Tombouctou Burem Ansongo mena ka kidal bari kunne ga ko yifu o ir côté gawo ni ka subay ga ko region fora za malikul ho malikul chegete premier ministre wari zono mais malikul chaga guy donc fondo go yeno malikul chega bayati ayna har président woshi anena han fondo ngaba mu guy zangon kan handi nda subari ga nga chega guy ayna shi mato oni ga ko yema ba an hande semaine fa bari masul za gawo ga bay dende ko yara inde ni ga ko del fagi hinna kifu kay kata bari ga te duli donc kala ko bora kulyo ko shawari ga ima gara mal barkadam ayma total banu wati ministre de la défense warga bi ngashan no shibobo me arutari gara borgul gabe Sadio Camara anena hankul kan gaba makui avion hinna kan gaba ga kul shi ko borgul avion la kala mali avion la an kan gaba kuma makui mahari donc président woni na gawo ta kakan gawo na te kai malishi koy gawo bari do mi fondo bi albarka da mishi maniche transition o président de la transition gouvernement de la transition président du conseil national de transition le conseil national de transition ngey wanande ngani talfiko ngani talfi gawo bari ga don warma gara ko mal barka dangay go président no hinzano gawi malianga nun kul kala malianga guy haku kan gati lakal hinzanga mi makabarni bon wara wati kul nga kanin dinga tunde hay gina burku kan nga gunda malian kunni maha wala gani berandi ni burkini tara go dogora imane la souveraineté du Mali souveraineté o Mali soje ngai kaye kata Mali ga yana ne warci sawon kanti mi la défense no kanen diga baya koy an kai ga bakule koy gawo nda manna fono kala ko la bufu avion mo wiri haka gawaro mais ho zaro armée malienne no makata giner ishi la buwani fo avion mo nda manna fono a cikaka girbi hin zate gawo Burem Ansongo ho zaro igate irko kati mu cishi Mali l'armée du Mali nga kata bani labora kata wangari tari akta lakal kan donc Mali soji iga ba war mangay fo war ma bagay war mi souteni hakuka war ga ina war manda za Mali labu kulni wangi zo ngano ma ni bortin tara yeri katinga wo sey gani chez l'armée sanda damize ni kabo gi hinka dumbu ngati boro ni ciow gi hinka dumbu ngati boro ngi hinka ni mo fa perdi ngati boro men di nani duma kayri ni shinkati boro ko ni. L'armée, c'est la colonne vertébrale de la nation. Tous les Maliens, Zazanka, Halaborbiri, oui, Borandarubiri, Borkulgim, Kal Barkadamir Koché, Amal Barkada, l'armée malienne, Amal Barkada, Mali ministre de la Défense, Amal Barkada, président Oché. Quand il Mali Burkintara, Yekata Gonza. Inkanto, Wango Kala Maligo. Nda Mali ne agawe shibagandi Ibrahim mahanga charbandi Abdullahi no may gooti borfo shunungu faraka kan ngawo ngama wuti Bubakar am ngandi Ibrahim mashigui Mali no mane borkanga banga ga hanga bandanga gui zawodi mangana fa borku kanne war shiyadda kanne nga shiyadda go kulon be manti war charono wodi am babade ngama wadam colonisation la kawatte tam koyni war ma shiyadda warno ma war hino bori kango walla bojina ngay ma suba
mai banda maliga hanga mai non ganda maliga guy woti hay hin kanto kam prison una hay hin zanto guy kukala wargo warmaha makinti mali nafa goyo kirgati mantini hin na bon nafa wadani dumo nafa mai labo kitinga nafara wino prison ni kendi ngendirga guy donc ho zaro kai ka gawara yara wai kanda wannan yari han sabiriga wono ma jaba kan gawo c'est melting pot arabe na tay da tableau en so ngay bari na bari no jeri fulange nangi dasu yenno surgu bari nangi tableau en dumi kulkango gawara kulga goyo kaga te bari kulga benda wodi hayana zakat anoen wo bor kuko hun labo wora nda wo mana berini ga hakuci berini ko ni do wo fondo go war ma hansa ko fondo haywe kulka warga di nite warshi c'est symbolique sanda borewi kan shinga dirini fa bataka wunda moto